Timor-Leste ligus di Ministério Saúde na Fatih Haruka e Moruk Bahalo Teste e agora administração na Austrália. Questão ne hatou se diretor nacional farmácia medicamentos e Ministério Saúde Delfim da Costa Xavier Ferreira, jornalista e Hotel Novo Turismo quarta-ne. Niadehan durante ne governo Timor-Leste serviço mútuo com a Austrália halo acordo técnico harekonaba medicamentos. Ay moruk ne beharu ka bahalo teste e Austrália maghanesan dexamethasone, ibuprofen, nomos item balu husi clínica privado sira inclui produto nebe maka Instituto Nacional Farmácia no medicamentos halona. Regulatory Strengthening Program, memang partida rekonaba teste medicamentos. Kan kita tamai program sering dulu medicine testing program. Itu kita kalau di Australia hamu tu kena saus si Pasifik. Tapi kita sirap kita kota kada semester harus 5 item teste. E durante ne kita realizona hamu tu 15 item ne kita harus resultado itu sim betul. Musi 15 ne kita heta na resultado kata maioria ya medicamentos qualidade ya hat ane sanema kita ya relatori atau substandard. Agora kita harus ketang 5 item baik di Australia ya 19 de outubro kita espera fim de ano dezembro kita boleh kita fazer resultado. Natalina Lopez, STL News.